imbaraga Fizzo kuko ibyo namuvuzeho birabyumvikanisha icyo ni icya mbere ntabwo natuma cyishyura kuko ntabwo ari ubyifuza cyane n'ibyo byifuza. Ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri havuyemo ngo Fizzo undi muhanzi twakorana ni benshi cyane kuvuga umuhanzi umwe rero byaba bigoranye kubera ko impano bari nyinshi mu gihugu aba ari kinini. Kubw'amahirwe hari abahanzi nzi babashije gukora kumenya indirimbo zabo ariko n'umuhanzi udafite indirimbo n'imwe nakorana nawe mu gihe afite impano so ntabwo birebera ku muntu ufite indirimbo ngo yakunzwe cyangwa se Fizzo ntababishe hari indirimbo tugiye gukora kandi sana lakini hari abandi baririmbyi bakora neza hano uraraba nabo nyine mukora nabo bari kuri station batangira igitoro ariko simwe mufise igitoro natwe dusa n'abafise igitoro kuko si twe turi kuri station bagitangira ngo ntabwo twokinywa nk'amazi ntibishoboka kubw'ivyo ntabwo norangira cyane ariko nshaka gushima mwese mwafashe kano kanya mukaza kutwumviriza nongera natuma mugende mubwire abandi batashoboje gushika ngaha kugira ngo ejo aho bukera tuze twuzuza izo bari amateka kuri wowe kuri jewe no ku Burundi wese ahari hose. Muri ivyo bike nshaka kuintroducinga cyangwa guhamagara mugenzi wanje Social MULA yaje avuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nawe agire ko abaragutse ababwire nako biba yabategeye kundi baza ko ijya mbere kuko twende tuvuga ijya mbere ashitse mu gihugu cy'u Burundi kandi tugashimira cyane rwose kwivuye inyuma leta y'u Burundi ashoboye kubishimuza ibi byose bishimuka. Murakoze cyane muganda mu cyiciro mwese nishimiye kuza mu Burundi cyane by'umwihariko noneho nakiriwe neza cyane naje niteguye iki gitaramo bihagije kuko nakimenye mu minsi ishize iminsi kabisa so ndizera ko abantu bose baje muri conference bagenda bakabwira abantu ko ejo bizaba biryoshye cyane. So ikindi kintu kinshimishije ni uko nzaba ndi kumwe n'abafana abahanzi njyewe ndi umufana wabo cyane umwe ibumoso bwanjye BigFizzo dufitanye n'indirimbo yitwa Nsanga yatumye abarundi benshi cyane bamenye izina ryanjye ndamushimira cyane n'ubwa mbere mfashe mikoro ndi kumwe nawe noneho mu gihugu cy'u Burundi ndamushimira cyane mbere y'itangazamakuru kuko hari intambwe nini yanteje mu muziki wo ndetse n'iwacu mu Rwanda. So n'abandi bakomeye bazaba bahari ndabizi neza ko bashoboye kandi tuzagira igitaramo cyiza. Ndashimira cyane BigFizzo yagize uruhare rukomeye gutumira Social MULA ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ibitaramo bitari biherutse haje n'impamvu zitandukanye na covid ariko uyu munsi niba bishoboka enda neza n'abandi baza ndetse n'abandi baza mu Rwanda bashimiye cyane. Twari dusanga turi mu civugo aho tuvuga ngo Burundi igihugu canje reconnect umuhora wanje twibutsa ko dukwiye kubaka igihugu cacu tugiteza imbere. Kuri ivyo rero turashimiye cyane civugo mwagize tongera tunagishigikira dushimira cyane abaririmbyi bose tubibutsa yuko muhari kandi uzabafata mu mugongo. Rero kuri ivyo turabashimiye cyane kandi turiteze yuko ejo bizoba igiteramo cya mbere cyo muri sama. Murakoze. Kandi ikindi nacyo kuba batanguye n'abamizisiye n'abamisi bifuza yuko mwakuza na kigingi nawe nyene hari ndazi ko bakomediye impano zirafata indege zikajya no muri Amerika muri icyo gihe mwakuza zo turi benshi hanyuma ikindi nacyo nuko abantu ejo mwoza muri benshi nkanje
mfata yuko ariyo konsere ya mbere nzoba nkumva ibijumbura muri icyo gihe nzorimba nk'ugiye gufejo kubera ka anniversaire yanjye ni dimanche cyo wumva ndiko ndavuga kandi murakoze cyane mwayizagire Asante sana mkombozi, umeweza kuakira Gitaro Chanel, Shanike, karibu sana dada wa taifa. Ndio kitu mwezi nishifisa mvuka nishiriya gusa gitabo bizoze umuziki wize kwise bizoze abashimiye dikobu yari yumviriye kino kintu hanyuma abashimiye n'amamediya yose afite ngaha murakoze. Mukije mwese nishimiye kwanza kubona mwitabira akanya kacu. Nta byinshi bise nanjye navuga kuko byinshi babivuze. Icyo navuga no kubatumira mu biteramo cy'ejo bizaba bimeze neza cyane, uzosiba ntaza tubaze murahawe ikaze mwese. Mukije nitwa Kiriko Akil aka Batman aka Dankala aka Chuga aka Bades aka Puto Manjeto Pambana Manjeto Zindirimbo sekere zikiri warara nyada pia bless. Reka rero nishyure ikibazo cya Kazoza FM sinafashe izina ry'ubakije ariko nafashe umenya radio FM Kazoza FM umutima uri behind iyi shono y'ubu umutima uri behind umutima wo gukunda igihugu. Ibi turiko turakorera ngaha diko twari kubikorera mu kindi gihugu kandi twari kubishobora mugabo twashimye kubikora mu gihugu cyacu. Nta kindi rero atari patriotisme yo kwibuka aho twataye uruzogi. Nico gituma dutunganije ibi vy'amahiganwa bikabera muri Amerika, tuca tugomba ko tugira ikibera hano mu Burundi ni kugira ngo tuzane ku bwinshi abarundi bavuye mu mahanga. Nobabwiza ukuri abarundi turi kumwe bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ngahandi bafiko tutobaharura ni benshi cyane. Rero birafasha, bituma n'uwagira ubwoba bwo gutaha avuga ati reka ngende ko mfise abo tujana. Nibaza rero nimba twazanye abagusani bo mubona ku ma social media mugabo Don't Bright afise abandi bazananye nanjye afise abo twazananye n'abandi. Rero tubikoze buri mwaka tuzana benshi. Nta kindi kintu kiri behind kundi igihugu ukundi ico turi no kubabazwa n'ingere tuguma umenga dusigara inyuma kandi twoshobora kuguca imbere y'abandi. Twebwe rero tugomba yuko vuba bwango haboneka ko habaye ishangement impinduka riboneka kugira ngo wese abone ati kuvyo kuri umuziki w'u Burundi batiye intambwe. Twebwe rero nkadiko ngo ntacyo twokora kugira ngo tuteze imbere atari ugushigikira abariko barabikora. Twebwe tuje kuzana umuziki dushigikira ahubwo abari kugira abariko barabikora tukabashigikira. Hanyuma uti none mura mwamugomye social MULA twamugomye muri rusangi. Social MULA arimbanye na Don't Bright niwe yatsinze indirimbo, nabo baririmbye muri rusangi boje bavuye muri Tanzania nabo bakoranye na Don't Bright. Twavuga tuti rero ko twatunganije kino gikorwa tugomba guherekeza utsinze amatora kugeza keretse bimunaniye, ariko tugomba tuti tumuherekeze. Rero niwe yatubwiye bya Social MULA ko umuririmbyi abyifatamo neza, hama turagira amatohoza yacu. Je kubyukuri nkaho nari social MULA sinari ruri bwo na rumwe kuko simfata umwanya munini cyane ndiko ndumviriza, ariko umwanya nafashe umwanya ndumviriza vraiment numva Social MULA n'umuntu kabisa abikwiye akwiye kuza hano. Nico gituma rero twaciye dushiramo izo ngufu tumuzana tumukuye mu bandi. Hanyuma kuri MC sinzi bavuze ngo ni MC Lucky, sinzi bavuze ngo ni MC Lucky. Yabaje ati none ngo mwaravyiki ariko mwibagiye guharuka. Ntitwibagiye guharuka na gato, ahubwo guharuka turarushigikira cyane. Reka nababwire twebwe kubera iki tugomba ko habaho urabona ngaha mu Burundi ibihe biri muri bimwe bizingamika umuziki w'u Burundi zere bashaka. Abasani benshi uri kurumviriza canke ivyo bavuga benshi wumva
babyita ngo ni ibikomusinyeri, babyita kuvugana gusa, kuvuga umuntu, kuvuga ibyo ariko arakora cyangwa amatiku, ibintu nk'ibyo, ugasanga ariko haraba icyo bita disconnection hagati ya generation abakuze n'abakiri ko barakura. Twebwe rero nicyo gituma nk'ubuye twabatumye mwese, ntakiri kwajyanye kuko umujene cyane, abujene umujene shani kuri umujene yabo bose bamukombo zabo sinabajene, mugabo urabona kitumazo bahari, which is good. Generation abantu bakuriye abandi mu muziki bari kumwe n'abari bararuka bakura, ni byiza, nivyo rero tugomba ko dukomeza. Hanyuma rero hariho n'abandi mu ntara hagati tuzi ko ariko barabikora, mugabo tuvuze ngo umuntu wese asipande kuririmba tumuzane ngaho ibyo kuri duhera kuri bake. Hanyuma niyo porogaramu dufise uburyo bwadukundira tuzobikora mu ntara zose, dushyira hamwe abariko baragikora mu ntara, mugabo ubu dushima kubikora duhere kubo tubona bamaze kugera ahantu hashimishije kandi dufatanyije n'abandi. Rero nta rwaruka twibagiye, urwaruka rurimo. Amadiyane yavuze ati yamana monanya, wavuze Wandume TV, wabashitsi wavuze ibintu by'ibiciro, kubera iki none iki gitaramo ntimubone ngo muraza biba byoroshe guhuza abaririmbyi bakomakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi n'ababa hanze n'abo mu gihugu tubanye ngaha, si igikorwa kiba cyoroshe, ni bije ibiteye ubwoba cyane, bitwara amahera menshi rwose, kandi kubikora twe ntitubikora twizigiye inyungu cyangwa tugomba gukunguka, tuba tugomba gufasha. Nko nk'amahera twakoresheje ndazi nawe nk'abantu 2,000 ntitwayagaruka, bisigura ngo twarashize mu buryo buboneka, kandi tuvuze ngo turindiriye inyungu ntitwobikora. Aha bari mu kwitanga kudasanzwe, tuba twitanze. Hanyuma rero ibiciro 2,200 nawe no waba ugenda ku 10,000 ukaraba umusani umwe, ukaraba daboje ku 10,000, ukaraba fizo ku 10,000, ukaraba undi ku 10,000, abaririmbyi barenga 10 bari hamwe, tukaca tukwakira 2,200, nawe udashima. Tuba twagerageje kubafasha kugira ngo bahora yifuza abaririmbyi ababonere icyarimwe bari hamwe, icyo kintu cyiza twakoze. Ariko ndiko ndavugana n'aba baririmbyi nyine bari ngaha ikumbure nyuma y'konferansi twabyumva kumwe, turafise umugambi w'uko ariho abarundi tuzi ko bagomba guhumuka, bavuga tuba basana imyaka yose ngiye tubabona, turumva abaririmbyi, turumva Fizzo, mugabo nta munsi namukubita ijisho kuko Fizzo arazinze. Tugomba turabe ko Fizzo twovyumva kumwe, twumve ko abaririmbyi bose twovyumva kumwe, mbere ko dusubira inyuma turabe ko abahumye bobomuka, tubaye igitaramo cyo kubona, hanyuma tubizovana n'ingere tuvise kumwe n'abano bantu turi kumwe. Mugabo ivyo sije noce navyemera kuko ibi twe twakoze deja tubona yuko harimo kwitanga. Rero ivyo bizova kuri twebwe n'abaririmbyi nyene turiko turavyumva kumwe, n'ivyaba ngombwa turashobora kuzogira igiteramo tugahamagara abantu ku buntu, mugabo ivyo nta garanti bifise kugeza igihe twaba tuvyumva kumwe. Hanyuma wavuze uti utegekanya wabajije uti none ikibazo cyakabazwe kuri Social MULA ati nirihe banga, sinamwishurira. Wabajije ati nirihe banga uha abandi baririmbyi b'abarundi kugira ngo batere imbere kurusha, bajya ku bihugu batere imbere, ubuzima butere imbere, nibaza ko wabivuze. Reka rero acishure, hanyuma umurege tuje twakibundi mukwe. Merci. Icyo kibazo tugisubizaho rero, ubundi iyo umuntu ateye imbere nibwo atangira kwiyubaka, ntabwo wakwibuka utaratera imbere. So navuga ko natwe ubwacu turimo turatera imbere kugira ngo twiyubake. Muzika nyarwanda nta gihe kinini gishize isa nkaho izamutse kurusha yari yahoze imeze. Ibanga nta rindi ryabayeho, amagenerasiyo yarakoranye cyane, bakorana indirimbo nyinshi kuko bafite publike barayitizanya. Baje no gufashwa n'abahanzi bakuru ndetse n'abandi bantu shoramari cyangwa se abagwizatunga niko babita mu Kirundi. Ariko by'umwihariko twebwe ntabwo twigeze twita ngo ku bantu bafite amafaranga cyane, cyangwa se ngo ntibaduha amafaranga mu bitaramo ngo ntabwo batwishyura neza.
urebye icyo kibazo ahantu henshi kirahari cyane muri East Africa cyangwa se muri Afurika muri rusange, ariko hari ibihugu byateye imbere kurushaho utasanga icyo kibazo like Nigeria, kuko standard yabo bamaze kwishyira ku gaciro gakomeye. Ariko icyo kibazo natwe mu Rwanda kiba gihari. Ikintu gihari gikomeye ni ugukora hit. Iyo umuhanzi agiye munsi agakora hit ukamukenera kumutumira mu gitaramo, nawe akwiye kuba ari we. So nicyo dukoresha cyane kurusha kwita ku muntu kuzatugeza akaguha ubushobozi, ahubwo wishakamo ubushobozi wa muntu nawe ubushobozi bw'ubuzane kugira ngo agukenere. So muzika nyarwanda iracyari kwiyubaka nayo, ntabwo iragera aho yifuza, iracyafite imbaraga nyinshi cyane ikeneye kugira ngo itere imbere. Hanyuma umuziki mu Burundi nawo rero navuga ko urimo gutera imbere, urimo uratera imbere kuko turabumva tuzagira umuntu wabeshya ngo nta ndirimbo twumva ziri mu Rwanda z'abarundi, turazumva kandi no muri comment murabibona byanze bikunze. Kuko nta bindi byinshi navugaho rero. Icya mbere ni ugukoresha talent cyane, tutitaye ku bantu ngo batari kubona icyo dufite right now, baba bazakibona ejo, kuko ibyo dukora nibyo bigaragaza kurusha ibindi. Murakoze. Nuko cyo abaririmbyi kudatanga amayinterview, nanjye ndashobora kubaza gute umuririmbyi baguha interview mu gihe utamuvuze? Birumvikana sisa, ntabwo ushobora kuguha ikiganiro mu gihe utavuze indirimbo ziwanjye. Mubanje gukora, nibaza yuko ari ibintu byumvikana. Mutuvugije tuzobaha abo ma interview, tuze kupromotinga za ndirimbo ziwacu. Mugabo mu gihe mutatuvugije, je noza gukora iki kuri radio cyane no guha interview zo gukora, nza kuvuga ibyo nawe cyane ibyo nari nshoboka, ni muvuze indirimbo ziwacu, hama natwe tuzobaha abo interview. Kandi nusaba n'abartiste bose bihagarare mu gihe umuntu atavuze indirimbo yawe, wayigumuha interview. Ntibishoboka ushaka interview mu gihe utavuze indirimbo ziwawe. Jewe umuntu azovuze indirimbo ziwanje nzomuha interview, ngo mu gihe utavuze indirimbo ziwanje ndaguha interview. Tugaruke rero ahandi, niba bariko baratwenga hariya, hariho n'umuntu yavuye hano anye agenda avuga hariya ibintu byinshi uduteza isoni, kandi yasanze ari byo. Ugiye ahantu uciye ahantu nta ndirimbo, ntituturimo turisamuriraho nk'impundu. Jena narabahetse muzivuze mutazivuze soke, ariko ntimuze mwitoga ngo twe dutere imbere, ngo twebwe ngo abandi badusize. Baradusiga nyine paske twebwe ntidukunda iby'iwacu. Mufise uruhara runini rwo gukundisha ibintu by'iwacu. Muraza kwibwirwa n'ababikecuru. Essentiel ni uko muzamusibarana, icyo ni cya mbere. Hari abantu baca bavuga bati bariya bose turi kumwe, urazana ikarata yawe, bari mazi hawe na sense bahama amazi murayizana. Hanyuma kujana covid nibyo, twebwe mwese afise igihugu atavamo, murazi ko covid ibihugu byose bifata uko indinganizo bashaka niko babitunganya. Mugabo twebwe turafise turiko turabitegura. Maske turashobora kuzitanga kuri abo bose bizaba bikenewe ko bazishiraho, ariko ntidushobora gukora ibinyuranye n'indinganizo y'igihugu. Bisigura ngo rero tuzokora uko bisanzwe bikorwa mu kindi gihugu. Nta bishasha tuzana hano uretse indinganizo zihasanzwe. Mugabo nk'uko mubizi biri muri recommandation, twese badusaba gukoresha ubwo bufukamunwa mu gihe tureba umwe cyangwa babiri. Ni byiza rero ko ushobora gukora uko. Hanyuma kuri wajingire bazoriha amatike muzoyagurira ku muryango, kuko zana amahera amakashi. Ni mpadaguhe bazoguha itiko cy'umuntu amuciye urengana, sibyo none? Kuko
yari amuje ngo none ngo na media nibaza ko ivyo webi nabivuze kare abajournaliste turasinira turiko turabitunganya rero amatike twashimye kubikora muri burya buryo ikintu cyose kigirimbo mugasinwa ko tuvugira ngaha ko muri mwaka uza tuzohindura ariko twashimye kubigira uko promomo hanyuma kuri promoter abajati none mbego umuzoshikira ryara aho muri 2005 navuze ko n'igitaramo cyo kubuntu kirashoboka byose bakumvikana no gukorera hamwe bana baririmbye twumva kumwe ntaco tutabikora ariko kandi niyo natwe Imana abandi ntezagira nka dikovu tukaronka abadushigikira dufata mugongo ntakizobuza ko ibitaramo nk'ibi bizoba ku buntu mugabo poromoma ntituragera kuri iyo nivo hanyuma hoba hari uwundi mugambi mufise n'isi migambi myinshi dukora nimubone turiko tuvuga umuziki uno munsi nuko no mugambi tugezeko ubwo imigambi dufise ari myinshi nubwo turi hano tuzobaga dukoze ibindi bitari bike mu gisata cyo gutabarana gukora abantu mu bitaro tuzobikora gushira abana mu mashuri tuzobaga tubikoze twagura ibikoresho byose imigambi dufise kandi tuzova ngaha nyene muri izi bizibiri twabitunganije gusa ikintu cyose n'umwanya wacu ubu turiko tuvuga iki kuko ari cyo cyatumye tubakoranye ariko ibikorwa dufise volet d'intervention yinshi muri diko ukeneye byinshi yo visita website yacu cyangwa duhamagara hanyuma kuri BMTV mwavuze muti ngabo nkiri kuri Tomora imbere ko cyambandanya waje muti habaho umugambi wo gukorana cyo kibazo mu dore iki kibazo ndi gisubiza umuntu nifuza gukorana na BigFizzo ko ibyo namuvuzeho birabyumvikanisha icyo ni icya mbere ntabwo natuma cyishyura kuko ntabwo ari ubyifuza cyane n'ibyo byifuza ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri havuyemo ngo Fizzo undi muhanzi twakorana ni benshi cyane kuvuga umuhanzi umwe rero byaba bigoranye kubera ko impano bari nyinshi mu gihugu aba ari kinini kubw'amahirwe abahanzi nzi babashije gukora kumenya indirimbo zabo ariko n'umuhanzi udafite indirimbo n'imwe nakorana nawe mu gihe afite impano so ntabwo birebera ku muntu ufite indirimbo ngo yakunzwe cyangwa se Fizzo ok ntababishe hari indirimbo tugiye gukora ngato kandi sana lakini muna hari abandi baririmbyi bakora neza hano uraraba nabo nyine mukora nabo okay amasaha tuzoyubahiriza ejo muri BMTV sizimwe BMTV yavuze cyangwa amasaha tuzoyubahiriza mugerageze muzoshike kare saa 12 twatanguye tujya twabivutse ubwo dusaba abaririmbyi benshi cyane bari ku rutonde tugomba ko umuntu yatanze amahera yiwe atogenda aridoga ngo sinabonye naka tuzokubahiriza amasaha mbega muzoguma mukora muziki gusa nabyishuye twebwe ntidukorera mu muziki honyine umuziki gusa ni kimwe mu bituma dushikana ubutumwa bwacu kure ni kimwe kandi mu migambi dufise gushigikira umuziki wo turabona neza aho ushobora kudushikana umuziki twe twawitezemo ikintu gikomeye guhindura ishusho y'Uburundi mu makungu biciye mu muziki birakunda tuzohindura ishusho y'Uburundi mu mwanya muto biciye muri abaririmbi ibi bintu byose dukora nk'igihe twagira Dikogo Music Award abanyamahanga benshi baramenya Burundi ko ntibari bazi hari abantu usaba batazi Burundi cyane umugabo ati n'abarundi bivanye n'ingene igikorwa twakoze cyari cyiza cyane kandi cyiteka hanyuma twe yabaje ati mega indirimbo z'u Burundi ziravuzwa mu makungu yabaje president murakoze cyane je nkampereye muri Australia ndakunda kumviriza cyane indirimbo z'u Burundi hama mwavuze kare ibibazo bijanye n'ingene abaririmbyi b'abarundi bakaronka visa iyo bituje kuja mu gitaramo nk'iyi mu makungu nibaza ko turi ngaha kugira ngo tuzofashanye na Dikogo kugira ico kibazo kihave dukoranye n'inzego zibijejwe ati ziravuzwa hanze urumva nabishuye ziravuzwa hama nagira kinongera ko ikibazo c'ingene Dikogo
dukorana na diaspora ku yindi migambi na nabishikije kare si igikorwa gusa diaspora ariko irakorana na dikoku ariko hariho iyindi migambi itandukanye nashikije n'umugambi ujanye ibanki ya diaspora dikoku yarafashije cyane kugira ngo uwo mugambi utere imbere kandi mu minsi imbere umugambi tuzoronka akanya ko kuwusigura kandi tuwutangure izuba riva. Murakoze. Asante. Amazi ndutageze kure nakoze cyane abamutse n'abamenyesha amakuru mwashoboye kuza ariko nabonye na Kariba Live Music East Africa ari hano reka nawe nyine tumuhe umwanya w'umunota umwe atumira abantu amake turangiza ama twizere yuko ino muri mukuye ngaha mugiye kuyiha abarundi n'abanyamahanga basanzwe baba hano kugira ngo bumve yuko ku munsi w'ejo ikibanza ari kimwe abaririmbyi bose bakomeye ba hano niyo bazoba bibereye. Karibu sana mukani wa live umunota umwe wo gutumira abantu hama turangiza. Murakoze cyane banza kuramutsa nabwo mwese muri hano jiwe naciye ari muri kohane n'umuvuye bataraheza ariko nibaza ko byose bijya hamwe ubwa mbere no gukenguruka bavuga icyiyumviro abazanye icyiyumviro cyiza cyane nibaza ko kuva umuziki wakabaho bavuga ko ari irembera abaririmbyi bavuga abenshi bakoranye mu kibanza kimwe kandi kuri stage imwe no gushimira twongera dukenguruka cyane ku cyiyumviro kandi ko bizobandanya hanyuma nuko nyine mwarahejeje gutegura abaririmbyi nabo turi tayari n'ivyo ariko hari akantu kamwe je nagira ngaruke ko ntanyambere bagahunzi je nararavye kuva icyiyumviro nk'ikironka canke n'imenyeshwa yuko nzoba ndi muri kino giteramo bavuga nti publicité ntiyabaye ndende cyane yabaye nini cyane kandi bivuga ko iyo umuntu ugomba kwanza urubanza rwawe uramutumira kandi ukongera ukibutsa no kwinginga bikajamo niyo bikenewe. Nashatse kubivuga gutyo kuko nk'ubu iyo ariko babaririmbyi tumaze iminsi twumva bashushe bakomakomeye bari kuba ari bo twari kuba amatwi yaramenyetse kuri ayo mapublicité ariko kubera abaririmbyi b'abarundi rero umengo hari aho turiko turaduga tuja umugabo abadutegurira ibiteramo amapublicité hari aho batayashikana ako kantu rero jewe narakagize kandi narakiyumviriye ndavuga nti ninaja muri conference nzogashikiriza kugira ngo nimba mwiyumviriye gutumira abaririmbyi bose hamwe nimba mwabahaye miliyoni 30 ni akarorero mwibuke no muri publicité mwongereye hajemo nka 20 miliyoni publicité kugira ngo natwe abaririmbyi b'abarundi ijya publique abanyamahanga baronka ngaha kubera ko haba hakoze uburyo bwinshi muri publicité natwe abaririmbyi b'abarundi tuyironke iki muri ubwo buryo kugira ngo nabo abaririmbyi nabo mu gihe baba babonye ibiteramo twakoze amashow bakabona ko nyine natwe turi celebre nk'ayo murakoze cyane. Asante. Nuko turashimira